Jauh-jauh tu sa kajam-jaman na makai cina na sudibat. Saka tu sua kajam-jaman aurja supui na kainua semas imazai tua hipuraya suratan. Imazai tua tapuru katu tiro akayan imazai tua ita karam patu tapuru katu shiva karam. 希伯来书13章1节到19节。Jangaru para kilivaliwag tuano kina mara wucikan sinja. Pasi kilivaki pasejaru tua ala ayatua izwa za namaya tua zwa. Pai ini ka kemelakelang mano sa sekaulan I cari babau pina sejaru. Kipa anutu toa zwa rinosunga sau namaya toa na kisah selangamun kirusung. Kipa anutu toa zwa serapa-rapa ya sau namaya toa serapa-rapa mun uta. Aisua poskel ula sinam paravat senua timai manga. Ula inika muna na sepasario toa no kina mara sekedan mapola toa zuma. Ayat toa uri papa penut semas toa zoa sepasari-sario toa patara ala-alai toa babaya-bayan. Kata zoa tidak ada toa sekel. Anu sikudan maya maramil toa paisu. Paka tezau toa zoa no kini toayan. Ayat toa semas na ivoanga maya tutsu. Ini kakena uri kisah jangata janusum. Ini ka uriku su vaikan naya. Manasika temuru iken ibu maya tuan zoa. Izwa semas ro pas ililing dan nuaken. Ini ka kena uri markut. Ayat toa ini ka uri makaya pasrapa ya sau dan nuaken. Uri aya iken. Ki paano tu toa zoa marka kisapil numun ana temau cikar numun toa kai noa semas. Kini menemu tu na makuda kina ika sawanan katoa pinasayan nia maju sano patsuar toa saruan nia maju ta semas. Di Yesus Kristus kumali katiau tutsu adau pada mamili ini ka mau malangata maya sa mavilis toa na martemali ya maliana turu kipaparangeju toa na pakisumali ya pasli noa semas. Sano ka na pupisur maya akiranga zetoa pinenit kakudan patara kakanan. Ayat toa patara kakudan toa sikanan nekano kamangwaan. Azwa ki pusensensengan itu kakadihayan tapau marka parkalai yudaya sau ini ka makaya keman toa sini pacabang itu ta papacabangan au pai jamu noa emoji ujib kasui noa tala vuru-vurungan ta perkalai pasatwa pinaka talatu parisiam sa patabangan tu uri sikisu pasariu au kina sabat-sabat nazwa amuji ujib lamai
pasasasaw toa kinaizuanan niamaju marka sinan tapaw. Manasika ti Yesu uta ka uri semingki sema jamu niamaju toa ta'ala-alam na matsay i pasasasaw toa sasawal. Pai ari waiki sema tay sasaw toa sasawal sema tay maju. Saja kisah selang tay maju kisya toa sinisya tay maju. Ayat toa nekano uri ta kaizuan pararaut inalan imaza i katsawan. Sadinga-dinga ijen kimikim ijen sakamaya tawaza urita inalan no taivri langa. Aupai ula tina na paka te maju pararaut papurban toa semas toa sisam paravarabas kai maban ada si ai vivu temau cikar toa patara ti maju. Maya dremaudrau azwa pasusu toa nangwangwa sikudan katoa pakavul toa ari-ari. Aya toa marva semas toa namaya tutsu sini karva tay maju. Kirandau toa marka kisapil-sapil ta numon. Sano kiparay aya toa na kiraray pararaut ti maju toa no babak. Saka uri pasamaramaraw toa semas toa kini pusensensenganan niya maju. Ula na masirvan ti maju kisapil ta numon. Saka ini ka ngarang-ngejeng sa ki adi-adil no ngarang-ngejeng sa ki adi-adil ti maju. Ini ka uri no si ka mangwa. Ula mena no si ka inurinuri ayatwa masarwamen tu nekano sinika sarkuyan noa nia varong. Saka na salinga tu pasusu toa nangwangwa sikudan nanga. Pada ki aungaken tu no sika inuri aken. Ayakena papupicur ta nomon. Ola kena paki seperiwi kirimu noa semas apasa ta nomon. Aichu kai noa semas. Satu cua kajam-jaman sini pupatarvan sin terci tanayang. Wa wana papatavangan. 希伯来书作者认为，颂赞是一种祭，是一种感恩的奉献，一种心口一致的敬拜，就像旧约时代的方祭要完全烧化归给上帝。我们的颂赞也当把一切荣耀归给上帝，不留下一点荣耀给自己。颂赞的祭是基督徒要献给上帝的蒙恩的人应当颂赞，正如缺乏的人应当祈求一样，是爱上帝的人应尽的本分。感谢赞美主是王牧师生前常说的一句话，这是一个命令句。就在我无法接受上帝把王牧师接走的时候，他对我下的命令，以我当时的心境而言，我可以实践这个命令吗？感谢赞美主，成为王牧师生命的最终章，也是他一生的目的与意义。他用这句话为生命画下休止符，在敬拜、祷告、
赞美上帝之后，倒在师母的怀中，息了在地上的劳苦。这不是一个很美的画面与见证吗？王牧师曾因酗酒背弃了家庭，最后悔改，被主得着，并成为福音的出口，帮助与他有相同遭遇的原住民朋友重新站起来，成为新造的人。他从一个失去状态，恢复上帝为他命定的秩序，找到生命的目的，按着上帝给他的计划，活出受造的意义。最后，他领受上帝所赐的能力，用敬拜、祷告和赞美来改变许多酗酒的族人，让他们领受同样的能力，再去服侍更多生命失去、找不到人生目标与价值的人。最后，他们也用敬拜、祷告、赞美结束在地上的人生，回到美好无比的天家，那个令人期待的新天新地、永恒生命的国度。当时的希伯来信徒正处在困苦环境中，如何能献上颂赞的祭？只有靠着耶稣基督加给他们的力量，才能使他们在任何境遇中都颂赞上帝。在为主受凌辱之中，我们更当靠着主耶稣而颂赞上帝，因为这正是昔日的信徒所留下的榜样。哀求开诺什么沙西尼巴在这个将近督促啊，大家们家们。Sa tuchu asina apuru akai ima jaitwa tapuru katu lima karam. Aupai ulatina na paka te maju a parauraut. A papurban tua cemas. Tua sisam paravarava sa kai. A mavana ta si ai vivu a temau cikar. Tua patara di maju. Aicu kai nua cemas. Sakatijen na sumuputin na kiraluitin tutsu akajaman-jaman toa mana sini papupiso recanuti na mapolat latinana makaya masijwa tuaca saruan pakate Yesu Kristo ananman mga nui katina pakate Yesu Kristo neka ngatai katina romakaya masamatari babaw. Saat tujuan kemelangitin titin aca sikisa mula-mula maban aca sigagawan no tewli-wili langa ari makai cina semazwata pororo tanga kakai zuan aca kisah mula-mula aca puzangaran saka titin kumalia nama tainu aca sisaribatan kumalia nama tainu aca kinakumdan na makayati nama sizwa kiumal makayati nama sizwa kemasaruan tuaca sematayau kiumal sa penasitan ijau tuaca semas sa masizwa tuaca saruan gemau gautin tuamana pinavainu semas pisul saka makayati na sumukup inuri semamparawat tua Takini cevan tua semas masih tua saruan ori makai cina utana kematsu pakiumal tua marka kimemanga ina nangka kemelang tua kamai dari babau saka cijen acak sikisa mula-mula makayacin kipakin to mana cang kini kacawan na mukuyu jayau ini kami na cak kisah mula imaze kacawan tua markaca kinirengan tuaca sinirengan tuaca warung saka latinana kisamula latinana mipi sore tayau kumala nama tainu aca sisebungan ataca siserapai latinana kemelang latinana kipaparang-parang zetua pisur di Yesu Kristo kumala nama tainu aca siserapai semaparawa sejin Marvatin tua semas pineventin tua ta kini kacawan tayau izwa iswa ta nasi makanan tina
valu tayau saka latina nama siswa tua tarvan tua tapuzangaran tua ta semas latina na pororo tanga semamparavat marva tua ta semas nuna mata zwa manarui makayakina izo kaki soran nua markata sinja markata semakemkel markata sikatalan nama polat ayaya pasamarau tu suaka zaman-zaman cantin tua mana sini papazazuka cantin tua 新的祭坛喜奈亚成为一个新造的人。Satu cu asini pakini menemukan 在遭遇痛苦和患难时，我的嘴唇还能够颂赞上帝吗？在遭遇痛苦和患难时，我的嘴唇还能够颂赞上帝吗？Sinaya tu soka zaman-zaman arutaki galui na kinamnam latina nagamalo akinamnam ayakana pasamarau ka inuri。亲爱的天父，因你在我生命中施行了恩典，我要用敬拜、祷告及赞美来回应你。求你赐下属天能力，使我成为福音的出口，使更多失去秩序与意义的灵魂得救。奉主的名求，阿门。Mali tu soka zaman-zaman nama kati na misasalang sumupo kilaroy to amana sinipajajika tu soka zaman-zaman tianti nama polat sa ta pinaana sa ta pasusui sa kanama kay tinana kisamula kisamulai la iswa ta mangoan imazay taribabaw sukingi la tinana sepuluan to amana revan to amana ta sinipapujangaran tua kini katsawan ayakana pasamarawa papupisur atiso na tiaken saka latina na pararotanga ana pakajwa te Yesu pararotanga asamam paravat ata sipagogovan tua ta semas saka nama kaitina baika tamau cikir tua mana nangwaan tua mana kilibak tua rusarselan ta semas itari babaw ayakana pasamaraw saka mali no izo ini kana malunga aku sinupuan aku sinuyakuyan damuna na pajikata nga mapola ta marka ko materalak marka ko vitek marka ko kakanga ayakana pasamaraw saka mali latina na suliba tu suata kini adaban taja pingan